Whatapu ki tala molo whanua, pia mo tala o lo au, ka e tāki whahoko atu, tau polokalama ngā maheni mo university lo au, i he whini. Ku konga au e tau polokalama he whini, konga ulaki ko e whanongonongo mga hiongongo ia university lo au, pia ko e konga hono wā, ko e tala noa whikau aku mga polokalama ako a university lo au. Pia ko iheni ahi he whini, pia mo professor, ino ke fotu hua kau, ke whae tala noa, ki he polokalama ako a university lo au, i he waa ko ia o kune taki ai, i he waa o kui ko rational studies, philosophy and humanities. Teu whakahoka te tau ngā heongongo, ke i whanongononga te pē, ke te mo tolu ko toa pē, ka inga tonga ko toa pē, ke mo whatonga i ange, o ku amana ke whakaawa e university lo au, i he ahono ko ia o Sanuari, ua awhe tahwha. Ahono Sanuari o e mahina katu'u. O e tau who'ou, e whakaawa ia e university lo au, pea koe polokalama whakaawa ko ia, e whakahoko ia, ki he lopa au ka mea e ua, ki Atere, USP i Atere, pea koe whakalangilangi he polokalama ko ia, ko toke tā ana maui tau wheulungaki. Minista ako lolo tonga ia e pureanga tonga. Koe whanongonongo hono wā, nge pe koe o mō mea i, koe konferenisi ko ia university lo au, ke i tū laho koe pe ia me he aho fitu o Sanuari, ke aho ngofulu, i he kaweinga ko ia, koe ngahi tukutuku lau mea aha alo au, i he ahoni. Pea ku atape, ke te mo tolo kakai e whanua, ke mo lawange o whanongo, i he konferenisi ko ia, pea pehe fo kia ki nau tolo whie lau ha nau pepa i he konferenisi, o ke atape whainga maari ki he konferenisi ko ia. Koe tolu, o ku hangepe koe ngahi skolasipi ko ia a university lo au, ke atape a ngahi skolasipi, ke whai mega e tohi kore, ke university lo au. Pea whanongononga to e peheni ki nau tolu kotoa, o ku o tari he university lo au, i skolasipi, o ku whemau ke mo katoa ke ki he launch ko ia e tau apiako, he ahono ko ia o Sanuari, o kua e ngahi mea ai, mga whemau, o whemau ke whakakakato i he aha ko ia, whakaki mo tolu, ki mua pia kamata tau polokalama ko he tauni. Te tokiu ia tu ana iange a hingoa whahinga ko ia, ke nau mateu ki ai. Koe ngahi kose seni kua whakapapau i, e kamata ake a university lo au he tau who'ou, pa gua e ngahi koses kehe ai, ngahi malae ako kehe, e tolu ua. Pea koe department ko ia be koe School of Health, Community Development and Social Services, o koe kos kehe ai e tahaua, pea e School of Rational Studies, o koe kos ai e wha. Kata kau te whakakata tueni, koe School of Health, Community Development and Social Services, o ku taki ai a Professor Starek Finau. I Rational Studies, o taki ai a ino ke fotu hua kau, pe a gui ai e nau kōsi e whā, o mana ke whakahoko he tau who'ou. I he School of Business, Commerce and Information Technology Management, o gui ai kōsi ke ai whā, pe a taki ai, a sione ake miha kau mo kofisi. I School of Natural and Formal Sciences, koe kos ke hai ua, ki he kamataanga koe a koe tau who'ou, kos e taha ki he Earth Sciences, pea kos e taha i he Environmental Science. I he School of Technology and Other Applied Sciences, o koe kos e whā, te whahoko atuia, ko ngahi abiako ko ni na whakahokot ki mua na whai polokalama mo kau taki o ngahi waa tak ko ia o whakahoko e ngahi whakaiki o ngahi kos ko ia. Ko abiako ko ni o kui ko School of Technology and Other Applied Sciences, o gua nau ko se wha pe te whakahoko atu heni na te ki whakahoko atu ia i ha polokalama ki mua. Ko si uloaki ko Advanced Screencasting, LU 261.
Ko koso no wa ko Lo'au University Gateway level taha peia ko LU 162 ko kosi hono tolu Digital Course Development level te au moia 163 ko kosi hono fa ko Introduction to Screencasting level te au moia LU 161 ko school fraosi abiako ko ni ko va fraosi abiako o kuia ko School of Social Philosophy, Ethnoscience and Arts. O kuia ngahi kos ke e valu pe de frahoko atua ngahi kos ka tai min. Kosi ulaki I he Culture and Arts, o kuia kos e taha I he Tongan Obligation in Metaphorical and Aesthetic Climax. LU 132 level te au pe mo kos ko ya pe ko no whakatonga e kos ka ko e tumu o heri aki mo whakaafo o wā I he whatongia whakatonga. Kos noa from pride of beautiful locality to pride of fragrant plant. Kos ko ya level o waia pe ko LU 232. Kos no tolu ko cover ceremony and Lo'au lineage. Kos ko ya level o tolu ia. Nau tolu ke te nau toa ngai kos koea hoko pe ia, mi he le volo uloaki, ki he le volo ua, o aloi ki he le volo tolu, pe koe kos le wahano whaa, koe kos koea o ku whaia e kau wako maa, pe koe postgraduate student, koe kos uloaki ai koe rescuing obligation in social work, kos uloaki koea I he social work, pe koe LU wha tolu tolu. Ko koso no ko political philosophy, pe ko political theories of classical and Hellenistic fingers. Kamata ia me he puranga hau karisi ki he tōgo ia ai puranga hau loma. Ko koso no kosi he sociology, ko koso ka level te au pe, ko introduction to sociology level te au ia. Ko kosi hono fitu ko kosi ia o whakahoko ia I he department ko ia rational studies pe mo philosophy and humanities. Kos ko ia ko kosi ia I he theory of society and John Anderson. Kos ko ia level te au mo ia. Ko kosi hono valu whakaosi he department ko ia ko space, time and the categories, kos ka level uloaki pia moia. Te ui atu ai whahinga ko ni, ko whahinga ni, ko kakato au bito ngahi fie mau ai university ka tiki nau tolu, pe au fie mau reo ke whai ki whakataha mo ki nau tolu, I he aho whalaite ko ni, aho uanoa ia ti sema, he taimi taha pongi, ki he whare no anga pe ko ia, o whaanga maheni ka whakataha university Lo'au, I pahu. Ko ki nau tolu ende ui atu. Tatiana tu I pulotu. Jason Heimuri. Jack Sie. Ko toko taha koe ni, ko toko taha ni me siaina. O ku nofotongani pe o ku o resita ke kau moia he programa ko ia University Lo'au. Hoko atu ko Salome Fetuani. Aisea Talakai. Lute Feilo Akitau. Ana seini o ngolupe Lauaki. Ko tō taha koe ni ko mei kakato a ene Bachelor of Arts I he api ako University Kehe ka kune whakaamu ke hu mai o whakakato a ene programa PA he University Tennessee pe I he semester uloaki pe o tau fōu pe ka lawa e hoko atu ai PA ki hono matai toi master I he second semester. Ko tō taha ko vunga koto Lauaki Hufi whare tonga tua, mori pore, Naomi Tupe, Lucia Ngata, Lavinia Manoa, Sosefo Selui, Solomone Nikua Mau, Ofa Tui Pulotu Fotu, Maire Tutanekai, Matamoana Tongia, Stevenis Selui, Lupe Eva Tausinga. Ko toko ua tolu ia, ko ui atu ko ni, ko kakato abito ngai fie mau.
Nge pe koe na ui atu i he programa ko si, o ku toe hene toko hiwa ngo fulu mātaha, o ku iai e ki tō nou i he ngahi fie mau koe a unvesi lo au na te ke lava mau ke whakakakato. Pea na o si ui atu mō ngahi ngahi ko si, pea ku lawe i behe programani, i he ngahi i he wiko na te ko si, pea tata te whito kai nef me ahoni, o ku asma ia ngahi a ki nau tolu, kua whakakato mai mea ko ia, ki he unvesi lo au, ka ku te ke ui atu mō hingo aheni, tupu me he tō mui mahano whakahu, ka kei kore te weka ki mō tolu kona, ku te ke kakato mai, whakakato mai fie mau ko ia, pea toki ui kakato atu rewa ki mō tolu ko ia, i he polokalama ko ia o wike kaha u. Whatonga iango e toko uafulu maa tolu eni, na e ui atu, o ku kore atu ke tau whakataha mua ki he aho whalaite ko ia o wikeni, aho uanoa ia ti se mani, pe whahoko whakataha ko ia ki abinofanga peo Dr. Sosio Laftani, i pahu, i he hoko a e taha pong. Ko ki motolo ko ia o ku te ke mou lawe e tu anga api ko ni, o kore atu ka te motolo ke mou telefoni mai ki he telefoni a ako, ko e whataha fitu tolo telefoni laini, pe ko telefoni to'o, fitu, hiva ua nima, pe ko emaili, semistongia, nima@gmail.com. Pe ko fetu taki ki a Sosio Laftani ki he emaili Loau University@gmail.com. Ke mau meai ha whakahino, whikawaki mo tuanga ko ia api o manaki tau whataha ki ai, ka neo ngoia, lawe i behe polokalamani, ngari ko tau swemaino akpe he wheituu, o kua manaki te whakahoku kai tau whakataha i weekend. Ko kore he ke tāmai mua ta ki whasi, ka ta toki hoko atu. Halo. E vea fini o ko talere hene pure lahi whakatoa University lo au, Professor Inoke Fotu Huakau, o ku lava mai vea fini ke ma whakahoko atu e polokalama koe ni. Ko Professor Inoke Fotu Huakau foku kai ke puri hataha e whanuan, pea o kune whakakaunga tamake ngahi whatongia ke hepe Australia, pea e ahoni o kune heni ke whakakato atu e polokalama koe ni. Ngai pekona whakahokat nai ko e pure lahi pekona University lo au, pe kek ngatai ko hetia i he School of Rational Studies, Philosophy and Humanities. Inoke o ku talere ko e polokalama pea kore pe mua whangamari ke ni ke ki lave no mai pe ki he mahino ke polokalamani ko e philosophy ko ni University lo au ai Education for Thinking ko e whauia ai wheituuna. Pea ku kore pe mua ke ki lave no mai pe ki eka ta toki awhi hake he toenga ta taimi ki he ngahi kōsko. Malo pito, se misi pako kore ke uhu whangai whakatapu. Kai a tā mua ke u whai atu a tala noa whikawaki pia mo University lo au, mo whangai whakaukau pui tua aki hono whokotuu. Koe mea koe se misi oku daunofo o sio ke he ngahi polokalama ako ke kehe i onoponi tai mini. Koe mea ko uola rei au pito ai whainga ai ngahi whaunga ako koe o ahoni hono kumia mea koe ilo pea ku tau lave pe o tau lave i pe hono ngahi ola pea mo ngahi mea ke kehe pea ku toe tau toi whakatoko ngai pe hono nunu a o ngahi ilo ko ia. Ka nguiai ai tui koe mea ko hono whakaukau i mono ngāwe aki o ngahi ilo ko ia o ku ikai ke fuu mau pe mau po opo ai whaunga koe o ngahi whaunga ako o ahoni
ke ngā oe aki ai ngā ke teke a ko ke whakamahu inga ai mea koe ia. Pea o kutu i rewa ai lo au koe taha i mea ai ni ke whakatupu pe whakawae ai hano whau ha university o ku fo'ou. Aia o ku tānaki ai polokala māko koe ai lo au pe koe mea koe ne utau i he whaunga koe o ne polokala māko pe koe curriculum pea pehe fo ke ngai silapa no ngahi waa kehe. O tuu loto, o hunuki i loto ai fie mau ko ia ke toi whakamāsila i ange e tau wako ki he mea ngā aue ko ia koe whakakaukau. Ake tui koe mea koe ni o ki kai ke tau tupu whakai natula pe o ngā aue aki pe whiunga pe moia neongo o hui ai ngāhi whakakaukau he tau ngā aue aki pe tau tolo tau whakakaukau pe tau ngāhi whakaata mai ke ngāhi mea lahi whelāwe i moia. Ka wea tui ai lo au kua taimi ke iai ha ngahi polokala ma whakapatonu ia ke a koi aki ai fo i ngā aue koe ni. He e kou tui koe whihi tuu koe ni ho tau ātakai he aho ni whakamāmani lahi. Ko mau ke tau toi teu i e tau whānau ke nau māsi lange whakakaukau. Ke nau lava o ngā aue rerei aki e ngahi ilo o mai i he tafa aki kehe. Ai ni o ku tau pepe o ku ola lele ia i ngai whaunga koe au ni. Koe whaunga koe o ku ngāwe aki o ku whotu ki he lo au koe whaunga ia o ki who wange i he ngāhi ako. Koe whaunga koe au ni. Pea koe mea ia koe o ku whakatewhito ai e tau ngāwe koe ni o whai. Pea mohono o mai ki tō ngani o tau hanga o kamatai atuai e university lo au. He kono hui ngā peo kua i e tui he tau kau ngāwe, mo ki tau tolu kou tau ngāwe e mea koe ni. E whakaofo ofa au pito ka pau e ake atu ai. Ai ngāhi whakau kau fo ou koe ni ko ka pau e te i hono tari ko ia e ne hono teke atu. Ko whakawae e o atu mei tongani. Whaingofua pe ke tau ngāwe Australia ko Nusila ka koe taimi ko tau wālai ki hawhainga mea mo whakotutu wako ku ki i fo ou o mau inga au pito ke tau mantu i ho tau whanua ke tau hanga o ngā ue aki ke whakahake me iai ai ngāhi whakaukau koe ni whakahoko pe koe uinga ia e se misi e tau ngā ue koe ni o ku whai atu ki he lo au. Aloha pito Professor Enoke. Pea hei peko ko whakamatala ko tahapu kene wa ako fo'ou pea ko fotu ia e university lo au. Ki whakamatala nge mua ki he mainu peka te au koe ngahi courses konu kua manaki ki whakahoko. Ko course nai whiha kua manaki whakahoko he department koe ni. Koe ne tuku koe he taimini o koe course la lahi e ua o si whakatoka ke tau fo'ou. Pea kutuai mo e ua kehe o kutuu o tari atu me tawhaki ke whamā opo ai ngā aue ki ai. Koe e polokalama koe ni hono ako i koe School of Regional Studies se misi koe waa fo oue ni ke whakotu ki ha university. Ai waa ako koe ni. Aki pe ai tui o kutau waka tau tolo e mea kehe ngahi university la lahi pe lahi au pito ngai mea kuako. Koe mea peu te ke tau whakapolokalama i ako, ai mea koe whiwhiri. Ai o koe ue ki hohaa ki ai. He koe mea koe ia whoko o tau pehe, koe mea eni o kune whakamawahe koe ai tangata, mei hatoe monu manu u whangai whakatapu. Ai ulunganga koe ni. O tau lava e tau tolu o whai e whiwhiri, koe ke lava he ngahi mea mo ui ke he o whakahoko mea koe ia. Pea o siange pe tau wako mea kotokotoa pe tuku ke he pe fo i ngā aue koe ia, i whakarerei. Pea o kutapa ki ai e kakai iloa he ako, lahi he taimi lahi, i nerere mai historia o e ako. Ka o te ke ai ke whai ha whakotu uia, ke ngahi polokalama ako whaka university. Ke whakafotu ha waa ako o whakate whito
i hono a koi o e thinking aia o na fetu taki ofi au pito pe na fe pikinima mo ngā au e ko fifiri he taimi lai. Pako e mea ia koe o mai koe he lo au. Pea o ku iai pe ngahi reson te fito o si mo vete holo pe he ngahi polokala maako a ngahi university. Ka koe ngā au e koe ke waa koe o kou whakaunga tā make ai ke rational studies. O tauhanga o tānaki mai e ngahi waa koe ni, a ngahi resoni koe ni o mai ia whakatahai. O whau ake polokala mako ia ke toi a koi e tau whanau ke nau toi māsila whakawhakaukauange. He kou tui o ku lahi au pito ai ako. Pea ku alu hake o hange o tau alu e tau mo ui o koe ke tau whaalawao. O whakaukau i whakalerei e ngai mea ko o whakahoko. O tatau ai bepo ka hae tapa o he ngā ue. Pea mei he mea whakapolitikare ki he ngahi ulunganga ke he o society, ki he teknolosia mo e hafua se misi. Ka o kuiai ai whakamo o ni lahi ia. O ku ikai ke tau lava whaile rei ai ngā ue koe ni. Whai ngā ue koe ka whakaukau o ku tau ai pe tau tolo hange peha ha mea te tere atu he te ako paka mau pea mau. Pea ka te saiai pe te saiai. Ka ku ikai ko ha whainga mea ia te hū ki ha polokala maako. Pea ku ai ha polokala mai koe ne ngā ue o nofo taha pe ki ono whakamasi lai hoto atamai i he taimi ko te whai ai mea. Koe whakaukau, koe taimi ko o mai ai ke te hanga whakaukau i ha whahinga mea. Pau tui ai lo au, koe uho e ne polokala māko, o tānaki ki he ngahi polokala māko ku o si papa pe ai halaki ai, hono whai he ngahi university. Ai a koe whakatātāpe, whakatātau ki ho whehui, koe re soni ko tau whanongo ai, koe filosofia. Koe ai re soni taha ko lo sika. O whai holo pe ia he ngahi apiako tupua, o ngahi university tupua mamani. Ka koia pe, ka wako pea hange koe ngahi resoni koe, ku iai pe ongo ia, ku toi saiange pa maasila whakaukau. Ka koe, ongo resoni, kau e ongo resoni koe ni, he ongo resoni ti fito, o mai ia whau ake poloka maako koe, ai regional studies. Pea, koe mea foke mahino koe ki he mea, o ku, koe re, koe ongo re soni, koe ni, koe ngahi re soni, o kuai ngahi re soni, o ku pe koe ngahi unity, whakaako. Me he waa koe ni, kua pau ke whaia e he toko taha ako koe he university lo au. O compulsory, ai mea koe ia. I he polokala māko koe ai lo au. He gai te ke huu koe ke lo au. Pea ke hao, pea me he waa koe rational studies. Kua pau ke huu koe ki ai. Koe teu i koe ke toi maasila whakaata mai ange ho whai ai mea koe whakaukau. Alo Vito, enok pea maari e whoki ho lawe ki he mahu inga o re son koe niki hano ako e tangata ke toi maasila ange mo matātau ange ne whai mea koe whakaukau pe koe whiwhiri. Ai ako ne tuku koe e tau polokala mako he tau whou o kuai ai re son beheni ako smau ke lere tau whou. Iyo, kuai ai o re son eua koe Introduction to Philosophy, pea mo Introduction to Logic. O koe o re son eua mahino ia he tau whou, o ku pau ke whai. O kuai whoki ke tau hanga o taimi e ai mea koe ni, ka ku o mai pe ai e tau whanau o resisita he ngahi ako. Ka ku pau pe ke nau iloi, o fie mau ha unity ia e nima ki hongo fulu, na me he waa koe ni, iha whahinga mala e be una wako ai. Se misi umahu inga au pito ia. He ku tau tui, koe anga koe tau sio ki tonga ni, se misi o kou tui, koe whahinga masive siva koe o ku iai ho tau ātakai, pe mo ene si o ku totonu rewa, o fie mau e tonga ni ha to utangata, ma sila whakaata mai au pito ke kahau. Pea koe mea ia o ku tau o mai ai o teke ai ngā aue koe ni, he u tau tui u taimi ia ke teu i ki nau tolu he ahoni.
o tau ngo i beta tol o to mui na to don ke teu e me e ko ni he ta o hongo fulu ko ta o tahani ma wano ko osi ka o kuiai pe ai tui e ke isai ange pe ko fe tu ke tau kamata i ka tau kamata i ha polo kalamako he fie mau ai to tangata o tau fonua ke to masila fa ata mai ange ke whakalahi aki ai ki koloa aku tau nofo mo ia pe mo tau wā pe mo ngahi i fotunga kehe pe mo ngahi fonua aku tau kau ngā api pe be fongi mamani whakakato Malo vit oku koe beki me tahu to kangi ai Professor Inok oku iai asme kauresi sita oku iai e whaahinga oku asme nau interest i malai goni pe oku osilesi sita whaahinga ia ke nau whai ai programa master of Arts. Ihe Department of Rational Studies pe mo philosophy. Ki lave mai mua ke whahinga nau whanau mai ke programa ke whaunga ko aku. Ko hono o whotunga koe oku palani aki ai leso ni koe ni. Tena o pena tolo whai befo i leso ne taha. Ka e toi o atu ai ngā au e ia o ku kehe makehe mo toi ngā au e ku ki ilahi ang kea ki nau tolu o ki tō hake ai ako o ka pau rewa o pehe ku nau o si mau e nau tolu e ai bachelor o ku ai e ngahi e kehe ai ngahi reading o nau whai pe kehe pe ai re volo te nau hanga o siofi iha fo i topiki pe ko ha fo i ka veinga me pe ki ke he pe oku o mai pe ai re soni o fradatau oku o atu o fradatau ki he tokotaha ko toa pe ki he pui tu a whakaako o tokotaha ko toa pe neongo ko fo i re soni o taha pe ka kutongi whakamaka i pe mo whaka kehe he lahi ngā aue o whai he tokotaha pe mo re volo o fehui pe mo ngahi ngā ue whakateori pe ko whakaperektikare whikauaki pe mo topiki o ku kauhere son koe ni ai aku ki lahi rewa nau ngā ue ki whakatotolo ia te ki nau tolu pe ki ngahi ka veinga e whai whelotoi gai mo department ni o tau mama he foki ngā ue o tau mama he foki he koe foke tau fu mamafa ke ai tikiri koe ni wahe koe. Koe foi whakakalasi au tau mawahe me ai. O ku tau ngā aue aki rewa mea koe proficiency level. Pe koe level ko ia ho o ngā aue ake ilo ku ke mau. O ku ke ako. Koe tau hanga rewa mawahe me ai pe aku tolu rewa ai level. Koe rewa koe uluaki ngā aue aki me he hufo o atu koe ki he ako maalungange ki he me high school o aluia a uia ki he tuunga bachelor na e whai ke tala noa aia koe ne a o koe tau whanau ki ai o kamata rewa ke nau tolu i he osiko ia he lolotonga iku e nau polo kalama ko ia ke ako i rewa ki nau tolu ke mea koe whakatotolo koe whakatotolo o ku huma ia i he re molo koe honoua aia ko tauanga ai koe masters ia mea koe ia pia koe ne taimi ko o sia hona ai nau ngā ue ke masters o ku nofo taha pe ki nau tolu e ke he whakatotolo i he ngā ue koe ke he PhD koe ke he ia o tau polokama i hono ngā ue whawhihona ki ke he whakatotolo Hello Vito, Professor Inok ai whakamari ni pa ko tui ko ta taimi na ko pe ta ti ki se kone tolu no ki fa ma popa ta programa ko me o ke to fetana ki mai ki mua ta e kai e va me be ko tui pe mahalo ko fa unga ko ni ku ta wala ki o mai teknolosia o nga we aki to ton be ke sio i whakalere he ngahi kautaha ko ia o e fonuani he ko ulu aki se misi ko koe uhinga o wai mea koe ni he tau whotu utu o University of Whotu he wahaope. E kono uhinga o tau oat pe tau tole fu api ako o whotu he loto whare o tamasi i ako koto ape. E ngā ue ki ai.
pe uluaki o si ia no whakamore whakapaanga pe o kulahi ange e taimi ako e tamaiki he kuai e tau hoha ki he lahi e taimi o kumore ki he whakamore he tamaiki koe whakamau luta pe o e whukautaha pe koe whaunga ako pe koe ngai mea pe kai ki hange o ngaloku au pito e taimi o nau whakamore ki he ako. Palo bito profesa ino ke huakau ai whakamari ko whetanoa ke whakakumo polokala mako ko un besilo au pe wada be whamaro lah ke te kumotol koto pe kakai whanua whamanata te peke whahinga ko ne uia te whiawhini whetu tak mai ke tau whataha ko wamana ke whahoko i he awhalai te uikeni whetu tak mai ke telefoni ke te au se mistongia fit whahiwa wanima telefon line whataha ta fitol pe ko whetu taki ki Dr. Sosio Laftan. Malo bito mo mea mai ka mo mea. E hau